srpska kritika doživjela Perišićev film Lost Country. Videla sam šta je on pisao o tome kako je film nastajao, da su Natušči, koji je glumio sina glavne junakinje, koji je u stvari alter ego i samog reditelja, nije imao nikakav scenariju napred, nego su scene rađene step by step, što je možda bilo dobro i za glumačko istraživanje Jasne Đuričić u glavnoj ulozi. Nije mi se dopalo zato što nije to intimna ispovest i cinema verite koji je ponuđen u filmu Lost Country, nego je to jedna priča, sofisticirana priča o vremenima 90-ih, kraja 90-ih, u kome je samo mali deo autorove majke, sigurna sam u to, zato što je autorova majka bila moja profesorka Nada Popović-Perišić, koja je bila velika zvezda ženske literature u to vreme, koja je, mislim, i dalje živa i bez koje svakako ni Perišić ne bi otišao u Francusku i uradio tamo studije, obzirom da je ona bila jedno duže vreme posle toga kad je bila ministar kulture, bila i direktor kulturnog centra u Parizu. Film ima tu jako tananu love story između majke i sina, taj tananu ljubavnu, intimnu, dražesnu potku, a sa druge strane je to ulica, zaista kao neki strip, ulica 90-ih, kraja 90-ih, i ja sam se, boga mi, debelo lecnula gledajući, obzirom da sam ja tada radila kao novinar i, mislim, nije bilo lako živeti 90-ih u zemlji Srbiji. Da, film se završava s tim nesrećnim krajem samoubistva. U stvari, mislim da se Perišić na taj način kaže adio bivšoj državi, jednako kao što je rekao adio i tim nekim hipotetičkim svojim roditeljima. On je otišao, odrastao, a njegov junak je nestao kao što je nestala i država u svakom smislu. Znači, kao džak pun kamenja koja je potonula. Volim te. Ja tebe volim. Ja lako imam te.